Yes, bakunzi bakoresha umwanya, bakunzi basho, bakunzi batugesho ni behind camera bamwita Pax Alaba. Nababwiye neza yuko ngiye kuvuguta vyume murazi neza yuko je ntaraza mu ikorosi. Rero hanegeranije wa mwigeme yaribwa parcelle, aribwa amafaranga yose yavuye muri Saudia ataca afise kubwo umuhungu yamubesha. Imana izondinde ivyo bintu vyo kubesha abakobwa, vraiment Imana izobindinde. Ndetse nuwo nzogerageza kubesha azonyihakana azovuga ati vraiment asihondi kuko birababaje cyane. Uno mwigeme rero nagiye gusanga ubuzima bwiye bugoye cyane. Bwari ubuzima bubi cyane, yahuye n'umukoshi, yariwe na mujeri, yahuye n'akagomba. Reka rero dufata akanya tumuramutse tuyage, mwumve vyinshi bivuye mu kanwa kiwe kugira ibintu bigende neza. Sawa. Neza. Ndashima bukebuke. Agafreshere ubu ni gute? Wapi nivyo guhendahenda. Gisuma wiki tu. Ubu urabona uratekereje ujya munsi wari ukerebutse gose, ubu uratekereje ni kubera iki ga sister? Nahisemo gutekana nyene ntekereze ko nabonye umenga birakomeye. Ko umaze kugendana n'umuntu ntiyibuka ibihe mwaciyemwe bigashika igihe akakwihakana imbere y'abantu. Asikia ni kandefu sana kibazo. Yani kuna kitu kinakuja juu ujifunze kitu kingine. Hari bihe bikuza ko gire umenye ibiri imbere ukure bigukuze. Aha rero bakunzi bakoresha umwanya je ngaha nshaka tuyage ijambo kurindi etape par etape tumenye kwanza mbe irya zina ryawe naragibagire ni gute? Twashimira Imana Rahma ndashaka tuyagirira ijambo kurindi vyagenze gute wewe kwanza abavyeyi bose urabafise vyagenze tukubwira uje mubarabo niwe wirihiye hari ibintu vyishaka kumenya kuri Rahma? Ego reka ndabikubwira ubimenye ko byo byiza abandi bakabimenya bakavyumva ko kwisata mwizigirwa hari. Je ndafite abavyeyi papa na mama barahari. Twari dufite ubuzima bukomeye bubi cyane gose, twaba mu nzu yo gupanga kugira dufungure ibibazo. Ariko kuba nari mfise umukunzi wanje nakunda, urumva ibintu yanyereka ntivyanyemeza yuko ko wogera igihe akanyihakana akambwira ko atahanze. Oya vraiment nta nibyo namuziga ko nababanye n'abandi bantu barambwiye ati turazi ko abakobwa muhemuka ntuze umuhemukira ujya muhungu kuko kenshi niwe yadusova mu gihe muhira twaba taco dufite agifise vraiment urumva yaritanga yarakora mu kwitanga. Abavyeyi banje baraciye mu bihe bikomeye, barariye amadeni, urazi kuba abantu benshi baba babeshejwe n'amashira hamwe, barariye amadeni urumva sinzi kumwe no kubwira. Birashika Imana irugurura inzira ndagenda. Maze kugenda mama nta kindi kintu yakunda kumbarira, yakunda kumbwira ati uzukore ivyo ushoboye vyose muga ntuze umuhemukire ujya msheri wawe. Ko nanje namwizera urumva byari ibintu kweri byari special urumva sinzi kumwe no bigusobanuka byumva. Ariko naratangaye mu gihe je ndikonda ko twebwe abantu tuje hariya turaruha kwa ntituryama, urumva umwanya munini tuba dukanura, nta mwanya turonka wo ku cerebra nk'abandi. Manake na ile muda wa simu ni ile kujiiba. Labda useme mimi nenda chooni juu kwa maana kule mtakisha kwa chooni vraiment wanamheshimu. Hata umalize ko saa 2 unakaa una relax. Ndo manake ndo muda wenye sisi tunapata. Yani muda mwingi bari gukora ibi uheziki bakazana iki urumva. Wewe wari muri kontra? Je nari muri kontra y'imyaka 4 ariko ntarashika muri yo kontra. Naragiye arabinda kora bamfata nabi ibintu nk'ivyo gukubitwa urumva no kuruha mu majambo make. Rero Imana ikiramfasha ndaronka handi hantu hameze neza bamfata nk'umwana w'umuhira ca ndatera iyo kontra. Rero maze kuyitera no kuri umushushu
ntacyo yansaba ngo ndamwime vraiment urumva hari n'amahera namuha ndungikira kwamaza ntiyashikana ariko kubwo navuga ati nibihe birashika kabafisi ibibazo nawe bimuhanze ashaka ibintu ikina kiriya sinavyita au ko navuga ati nishushu my husband hawezi kunifanyia hivi nilikuwa niko nasukuma franga yani nilikuwa nazisukuma sijielewi juu nilikuwa namwamini unasikia kuamini mtu fanya kila kitu lakini uaminifu si ukosi yani nilikuwa namwamini kwa kila kitu alikuwa akisema hiki ndio akinielekeza hiki ndio kama ndo nilikuwa najua kama ndo nilikuwa yani nilikuwa nimeshampatia maisha yangu yote yeye ndo ayamiliki afanye kila kitu lakini nimeumia sana hapa nikikuonesha hapa nikivua nguo nikikuonesha kwa hiyo tulikuwa tunapigwa hata wewe mwenyewe utaweza kukanisikilia huruma mara vidore vinaungua juu pako kolo zenye tunatumikisha kufua zinatuharibishia sana lakini kutokana na ugumu nimeelewa kitu kwa gisa linikana ile siku vrema yani nimekaa nikajifunza nikasikia roho inaniuma nikasema sikuwa najua kama watu wanabadilika muda wote saa yoyote ataweza kukufanyia kitu kibaya sana yani sizani kama patatokea tena nipende tena sijui sizani kwa maana nimlikuwa gana mpenda ukisikia kumpenda yani kwa naona hakuna mtu mwingine hapa duniani mwatakuja kumzidi lakini kitendo alichonifanyia kakangu sasa hivi mimi nakaa sina mbele sina nyuma sina mtaji yani sijitegemei kwa lolote yani niko hivi hivyo navyoniona uone kama mtu kama mimi nimepanda ndege niko na simu kama hii havikuchekeshi kweli unasidia simu na mimi msiatukata jifikirie ego Rahma uratubwiye neza yuko n'abavyeyi bagushigikira tuyo Mungu ntuzomuhemukire waravuye haje utubwiye ati bizuruzoca abagabo abacamanza nibo bazorusha bimeze gute rero urubanza rwanyu rumeze gute urubanza rwacu rumeze neza kimwe gusa ivyo mbona parcelle iki abacamanza barambwiye ko bazobishikiriza ariko ivyo ntabona bambwiye ati ivyo utabona heba kuko akansura heba hazogera igihe Imana igufasha uronke okaziyo kandi yongera ugende ivyo wifuza uzobikora nabonye umenga sinoharira sigura ko Rahma parcelle azoyishikirizwa ukuri kwa kuko inkaratasi biki ivyo twari twandikiraniye byinshi izo nkaratasi nico zamfashije rero mu majambo make ndabona ko twebwe abakobwa tugiye turafise faiblesse imwe urumva faiblesse dufise tumaze kugera hariya ufise nk'umuntu uvuga ati ndizeye kwa kila kitu yani hauwagina ile mawazo ya kuwaza baadaye yani sunakukuna gusa franga yani franga sijui nikwambie hai yani ukigusa tu hela hivi unaona acha nifanye hivi maana yake ukiwa na mtu ambaye anakuzidia akili kweli unafeli kwenye mambo yako lazima ufeli lakini ukitumia akili za kujiongeza kwa maana msanii kujiongeza ukitumia akili ukisema hii natumika na huyu hivi kingine nitumike nacho hivi vraiment inakusaidia msiku za baadaye kama mimi ningetumikisha akili ya kujiongeza sasa hivi singekuwa niko hivi ningekuwa niko tu fresh Rahma nta mwana muba mwarigeze kuvyarana canke bimeze gute ubuzima mwabaye wapi kubera tukari dufise gahunda yuko mvuye hiyo ariho tukagira mariage tugapanga kubana uko urazi ko ubuzima bugoye ntibyakunze ko tuvyara Rahma ubuzima imyaka ine wamaze muri Arabie Saoudite wigeze ubona ikintu citwa umugabo ndetse n'ubu n'uwo wari wizeye vyaramaze kuyangara Rahma bimeze gute rero gahunda z'umugabo ntuheragara birashika urazi ko twambaye umubiri tubigenza gute nukwifata none wagira gute gasha none undi ho naho ubwa ngo ugiye kurondera undi mugabo hari usanga wa undi ugiye kurondera asumvye ubugome umwe mwari kumwe rero vraiment nimejipamani nimekaa relax siku mgatapenda
ataniletera. Umugabo ukuri. None Rahma nk'ubuhoza umuhungu abahungu ndazi barabakoresha. Ijambo kesho kunda kubabwira ni ijambo nyama. Nawaambia kama mimi niko single. Na relax, sina shida. Yani siku nitakuwa na sasa niko single na enjoy. Hapo sawa kabisa, hapo fresh. Ile ukiniambia sasa hivi tena moyo wangu ngali unauma. Na mtu ambaye mimi nampenda ningali namuona, yani ingali vigumu kwangu sana. Yani kuchukua maamuzi ingali nanisumbua. Ingana kusumbua. Rahma, abavyeyi bari bazi ko ugiye gufata responsibility, bari bazi neza yuko ugiye gufata mu minwe rero umuryango. Ese uba abavyeyi bawe babayeho gute? Ubu buzima babayemwo ni gute? Hari ciyongereye ko canke ubuzima buracari bwabundi nyine? Kutokana na akili za mama yangu, ile kidogo kidogo nilikuwa namsukumia. Ile yenyewe ilikuwa inamfikia. Unajua wazazi ndio hivyo tena. Alikuwa anajichungia akiba nini. Niko na botike yake ya mzuri. Yani kwa sasa hivi kwenye mimi nakaa sina lolote, enda na tusove vidogo vidogo. Au siagi haya kuchangia sani moja na wadogo zako na japo wenjo umefanikiwa zaidi. Sasa lakini naweka kana unachekesha, lakini haitaweza kukosa. Haiwezi kukosa na huzuni pia, na kuhuzunika kuona mtu ambaye ulikuwa unajitegemea kwa kila kitu sasa hivi inakuwa shida mtoto mdogo mnakuwa mnachangia kusana sana, sika ni shida kakangu. Rahma, nibiye bintu binini wari ukumbuye upanga ukiri hari ati nirashika mu Burundi? Nibiye bintu binini wari urikuna kania wari ukumbuye cyane? Yani kuna vitu kama vingapi hivyo nilikuwa nakania kwenye maisha yangu. Cha kwanza nilikuwa napenda familia yangu nitie juu, na mwenye alikuwa anatudharau kale ka heshima kwanza kawe. Kila akipita anasema vraiment. Na kingine nilikuwa nakania sana kwenye maisha yangu. Nilikuwa nataka kila kitu kwenye familia yangu waone kama mimi kwa muda ambao wananitakia nitaweza kuwa vizuri. Unanisikia? Yani hata watoto wenyewe nitakuja kuzaa baadaye wasiwe na taabu. Kwa maana kila mzazi yoyote ambayo anatuma mtoto wake kule, mtoto wake kishafika kule, yani mind zake zinakuwa za kupigania maisha mazuri, aishi fresh, fasi ya mzuri. Ile heshima, kwa maana unajua heshima ndio kila kitu. Utaweza kuwa una kila kitu, hela, magari, lakini kama una heshima yote ni bure. Ego Rahma, mu bisanzwe ndumva neza yuko ufisa gahinda karenze cyane. None ubu Rahma alikapangiki aronse parcelle, alikapangiki bi? Kiukweli kwa sasa hivi penye niko napanga kwenye akili yangu, nikiona hivyo vitu kabisa wanabinifikisha mkono hivi, sina kingine cha kufanya, kwa maana ningali na muda, ningali na vitu vingi ambavyo sikufanya. Yani naona kiukweli, kwa maana passport yangu ingali na ingine miaka, napaswa kwenda kutafuta hiyo miaka kidogo ambayo inabaki, nijipange upya, kwa maana hivi bija bitwa Barundi ntangu y'ubuzima. Yani niko mnania ntangu y'ubuzima, yani tajipanga upya sasa kwa maana hivi niko hivi kiswa navyoniona. None Rahma, ibi bintu bija ku mbuga uvuga ubuzima bwawe, umaramaza umuhungu yakubeshe, ntabwo babigutera? Ntubona yuko umengo harabagufata yuko uri kuri yandagaza, hari ubuzima bumwe butaba bukwiye kuja ku ma media agaraho? Ego ndakumva kandi ndagutahura. Hari ababitahura uko n'abandi badashobora kubitahura. Icyatumye ndabikora uko sikindi ko nashatse kwereka abandi bakobwa baje hari, ushobora kuja hariya wizeye umuntu ukumva ko atakintu uwo mujyana. Mu gihe rero nk'icyo kiba kibaye, nashatse abandi bafise izo ntego, izo mforo, bamenye neza, bakoresha ubwenge, kuko twebwe kenshi kubera twebwe kenshi abakobwa ubwenge bw'iwacu aho buherera niho bwamwe bw'abahungu butangurira. Mama yangu ndio alikuwa anapenda kuniambia, akili zenu nyinyi wanawake kwenye zinaisha ndio kwenye zenye wanaume zinaanzia. So
ninachopenda kusema si kingine, nataka watumie akili, wapanuke kwenye kichwa, wajue wanafaa nini, na akifika kule ajue mimi nimeenda kutafuta nini. Hata kama kule utakuwa na sweetheart, ujue umupangie, mimi nitamtumia hivi, na ikue, yani ukue na akiba yako binafsi. Kwa maana ile ya kujiachilia kikweli sio sawa. Kwa maana ukijiachililia kila mtu atakudharau. Kwanza kwa utakuwa unapita utakuwa unasema sasa ule alienda kula alileta nini, maisha yake, yani hayo maneno sasa ndio yanachoma, yanauma. Hicho tu. Lakini ukishakuwa huko kule kwa na akili, unatumia akiba yangu ni hivi na nitamtumia mpenzi, akiwa ni mtu mwenye busara, hata wewe mwenyewe labda kugeuke baadaye, lakini ashakuonesha kitu kizima. Ndio hivyo. Rahma, reka ndagushimire cyane. Bakunzi bakoresha umwanya, ndibaza mwatahuye byinshi. Rahma, mugire ico mumubwiye muri comment, mugire ico mumubwiye, ndibaza mwamwumvisa, bamutahuye mugire ico mumubwiye, batamutahuye mugire ico mumubwiye. Rahma, asante sana Rahma. Asante, na mimi nashukuru kwa kunipa muda. Vraiment nashukuru sana. Na usichoke. Ndio hivyo. Mimi ni chawa. Ndabakunda rero, bye bye.